ole vokniak zon thlani sompanga tho tran ni ani a nimin lama drama rally chungchang tha tuma an beihna laka maktak maya adam chua chungchang te kan ron ti chuak to a Israel lamhangin tun trum chu bul kan tran vele thung dona Israel Indona thu thar lian tak maya om IDF lam chuan Hamas laka bei pui an thlak pa in Hamas hruai tu lokte an zui zela mase an hruai tu lokte hi man an harin an mulei thei me ulawani inrin nizan mai khan Israel chuan lian tham takin Khan Younis Brigade telaka bei pui an thlaka heta hian Khan Younis Sipai ho tu Hamas commander chu athia Gaza Hamas Sipai ho tu Muhammad Deif chu Israel bei pui thlak chan berni in ani hi a chanchin chiang an hre thei lova Hamas lam chuan a Theilo ni in an puang thung Israel chuan Gaza bei pui thlak na hian Khan Younis Brigade ho tu a thi ti an soya Muhammad Deif chanchin ero an soi chiang thei mai lo IDF le Shin Bet te chuan Hamas Khan Younis Brigade commander Rafa'a Salameh chu inrin nizan khan Gaza Strip chim lama thlona manga bei pui an thlak na a thi ti an soya Hamas Sipai pol ho tu mu Theilo an ti khopa biru thia Muhammad Deif chanchin update an pe Theilo thunga IDF ho tu Herzi Halevi chuan inrin nizan bei pui thlak na Khan Deif hi adam chuak ni a soi tu Hamas te chuan he Israel poi khoina result hi kan puang jar don lo ti in an soya hei hi thup an tumna ni ati Hamas member senior pani te hi al mawasi le Khan Younis bial inkar building niam taka an omlaya bei an nia Israel hian an bei thuta hemi nu hian ral thuam lian tak mangin Israel chuan bei pui an thlak lea mi som ko chuang an thi ni in Hamas lam thu puang tu te chuan soi Israel Sipai thu chua chuan Hamas silai keng mi tam tak chu he Beihna hian an om nge ni in an soi Salameh tha ani awang hian Hamas Sipai chakna ati chena sa hle don ni in IDF chuan soin Shin Bet nen thu chua intro man siama hemi chungchang hian ron soya de fathian hnai berzi ngami Salameh chu IDF bei pui thlak na hian a thi ani IDF hian voi engemazat Muhammad Deif hi tha an lo tum to a Deif hi voi sari lai Israelin tha atum na atrangin adam chuak to tuna hian a thi em an la soi chiang theilova Ynet News soidanin Sipai intelligence te chuan Deir al-Bala hospital lak Hamas member ruang tam tak zinga Deif hi atelem ti hriat tumin ma an la ni in na puang Salameh hian IDF tarlan danin kumsang khazakwa som ko chho tir lam khan Hamas hi azoma Khan Younis Brigade al-Kharara battalion ho tu ni turin reng sang zo ka kai tira ni a Gaza a Hamas hruai tu ya he senior unau pa Muhammad Sinwar kai hruaina hnuaia direct in a thokani al-Kharara battalion commander ni chung hian Salameh hian kumsang ni paruka IDF Sipai gilat salit ruk bawani khan a chanvo poimo taka changa ruk bawani na khan chanvo poimo taka chang ni in IDF te chuan an soi kumsang ni som paruk khan Salameh hian Chinar chu Khan Younis Brigade ho tu atana thlaka Gaza chimlam biala tanga Israel laka bei pui thlak na tam takalo kai hruai to a hei ba ka hian me isang nile som ni pakhata Operation Guardian of the Wall a po khan amazing hap tu berani Hamas chuan in rinnia Israelin bei pui an thlak thumin Deif hi a Theilo ni in an soi chhun zom zela chulni khan AFP in an kom na Hamas official lal ber chuan Deif chu a that thu a soya Hamas Sipai pol fighter te chu alakai hruai reng ni in na soi Commander Muhammad Deif hi adam tha direct in Hamas military wing na tho ala en kol chhun zom zela ni ti in official chuan a soya athu soi hian Hamas deputy leader Khalil al-Haya athu soi a soinona inrin nizan khan Al Jazeera news a Deif chu hliam tuar lo mai nelawin a hrisel na po a thahle ni in na soi hemi chungchanga hian pathian hemi chungchanga hian cholnit lai khan Palmachin Air Base press conference IDF Chief of Staff Lieutenant General Herzi Halevi chuan firfiak pol chu bei pui an thlak na atanga thil thleng thup tuma apu
Inrin ni zan khan IDF le Shin Bet te tho ho na khan Younis sa Hamas Sipai Pol ho tu Muhammad Deif in thup na compound pakhat Beihna a October ni sari a beipui thlak tura ruam man na siam tu le thupek petu te an ni ti in heveli chuan a soibok he beipui thlak na result khai khom tur hian ala malutuk hei hi Hamas hian thupan tu mani ti in na soi chhun zoma Hamas ho tu lian tak tak October ni sari Israel mi pui tha na le kha beipui thlak na ruam man na siam tu te ati tu mo phur tu te an zui zel tur thu a soibok Muhammad Deif chuan thi a hlo wangin a ho te thu a pe Theilo wa chu tiang khop chuan a in thu pani a bula civil mi a che vela te chu in phen na na manga beipui thlak na hian civil claim te chawan hliam ani ti in Israel Sipai commander haveli chuan a soi Prime Minister Benjamin Netanyahu point in rin ni zan khan press conference a Israel chuan Deif tha chungchanga absolute certainly ala nei lova thu chiang takala nei lo tia pom ma se kong khate mo kong dangin emo Hamas roi tu zong na kan thlengang ti in atiam non Muhammad Deif hi arc murderer ania Hamas chief of staff ania chain of command Hamas Sipai kaldan indota chuan number 2 ani ti in premier chuan a soya akuta Israel mi tam tak thisan aluang ani ati Muhammad Deif fi October ni sari Israel chim lama mi pui tha an ni na tur ruam man na siam tu architect lian berzi nga mi ania Hamas kai hruai firfiak sangtel ramri an Paltlang Thei pha Israel mi sangkhat jani tha ni in atam zok chu civil mi an nia mi jani somnga pakhat Gaza laman hruai bawa kum sangkha ko som ko panga atang khan Israelin amidu berli sa Deif fi chungnung ber thina firfiak te beipui thlak na tam tak ruam man na le ti hlotlin na a in rola kumsang kha zakwa chho khan kumsang hi tir lam thleng khan ba sa bom tam takalo puak to a ruam man na siam tu chu hepa hi ni inrinit laya beipui hoi hot beipui thlak na kalpui ma tunma atang to in Israel Beihna laka maktak mai na lodam chuak zela Israel in kumsang ni pakhat le sang ni som ni pakhat inkar khan anun na lak tumin voi tam tak beipui alo thlak to a khata tang khan adam chuak zel firfiak hruai tu shadow leader an ti tuna Beihna ata adam chuak le ani chuan tuna Beihna ata adam chuak le ani chuan Israel Beihna atanga voi riat adam kho chuana tur ani don ani Israel in an lo be to zinga voi nia hliam na taka tur thung khan Younis Brigade ho tu Salameh thi thu fin fi ani nuwa Defense Ministry of Galan chuan IDF fighter pilot te beipui thlak na in nam hnoi te chunga lom thu a soi in thil ti hi adika quality sang takani ara chua hi thil ti chhun zom zel theina tur kan malak zel na tura min pui tu tangkai takani don ani ti in Nevatim Air Base a pilot te meeting anei na soya kan thil tum ti hlotling turin zalen na le rem chan na ruam man na tam tak siam theina turin kong min hon sakani ti in na soi chu thil tum zinga chuan mi man hruai kir le te po tela in thil ti te ni zan lama thil ti te po tiamin hei hi til hotin theina turin phurna thar min pe ani ati voin hian Hamas hian ral thuam thar siam theina te in buat sei theina te hliam te en kol theina ang chi te an nei to lawani ti in defense minister chuan a soibok Hamas te theina chuni tin atla hniam zela ma se Hamas firfiak te zon khom na hi kum tam tak po alangai mai thei nizan lama in dawdal ang khan senior berar tanga fila firfiak thlengin October ni saria Israel Beihna Hamas tel zong te po tiamin kan zui zel don ani ati Shin Bet ho tu ronan bar point Gaza chimlam Rafa'a Sipai te kom na beipui thlak chungchang hi soya tun hnai thla engemaw zat chhunga surgical intelligence an khol khawm atanga tun beipui hi kalpui thei ani ati karma sakani Israel chuan October ni saria Israel chhunga Hamas beipui thlak na tel Hamas member firfiak somni panga an tha to thu an soya he hlotlin na hi Hamas dawna konga an thil tum pakhat ani thu an soibok Palestinian enclave chimlama tlona khan Younis sa Beihna te hi surgical intelligence awanga kalpui thei ania hei hi tun hnai thla engemaw zat chhunga in thorim na atanga in tran ani ti in na soi
Shin Bet ho tu bar hian Southern Command ho tu pa Major General Aaron Philkelman le 162nd Division ho tu Brigadier General Idjik ko hen te kombok India thu thar han ngai thlak chhun zom ve le thut tiang country tangin tun na ya Jammu and Kashmir a hel ho chuan poina sa takan khoya an ron huang tau thar hle mai India sipai po an kap hlum nual to a helam hi India sipai te hian an kap hlum treu to bok in beiton na lo mek zel Pakistan atanga hel ho chet nakal zel ni in boro ka dai hlei Theilo wa Indian Army te chuan nimin cholni khan Jammu and Kashmir Kupwara district a Keran sector line of control LOC anti-infiltration operation an nei firfiak pathum an that official te soidanin army te hian ral thuam da khom na hmun le Indona atana man thei ral thuam te thildang da khom na hmun te pon mu chuak tian soya Keran sector LOC anti-infiltration operation kalpui mek zinga hian in ka na lian tham taka chuak bok hei hi security force ten ramri atanga hel ho ron lu tu ru ti botumin beipui an thlak mek na kal zel ani a he an beipui thlak na hi court nema danus tu an wa he beipui thlak na kalpui hnuwa cholni nimin khan India sipai te chuan ramria malak na thar an kalpui le ani JNK Jammu division a hian tun nai thlai nga mazat chung khan firfiak Beihna thleng fo to a firfiak te nen hian bial chunga kathua te doda riasi le Udampur district a hmun li vela te in Beihna kalpui to a heta hian mi som panga firfiak lam tha ni to in heta hian firfiak pol member som panga tha ni to a pilgrim pakwa le security personnel paruk te po thizinga hian an tela mi somli paruk chuan hliam an tuar to bok Jammu and Kashmir security agency te chuan Pakistan atanga hel ho malak na firfiak ten conservation and consolidation tactic an man hidden threat anti chu an ma chon meka hei hi tun naya North Kashmir le Kathua district a beipui thlak na le chuta anin ma chon na alang chiang hle firfiak te be le in ma chon dan te thlir le tin he thil hretu official te chuan security agency te chu hai Allah ta anom lain ground level intelligence a human intelligence awm that tok lo na chuan na tho atik hotlai hle ni in an soi firfiak te hian thu nei tu te hruai koinan online activity mangin chetan la technical intelligence chawa in nga na hian ra tha a chualovani official te chuan ramdanga tanga firfiak do na tur hian ven himna sang jok na yangai hle ni in an soi bok abik takin Jammu biala ani tunma a borok mon omlo om to thin na hun then khat chu tuna hian hel ho ram mut na borok so san na ni chhota meka abik takin ramri district pun chate Rajouri te doda le Riasia te chuan firfiak Beihna thleng na sa IAF convoy pilgrim bus Beihna te tun na ya Kathua a Sipai than ni dan te hian lo om na ron pung chho le danglam zel chu ati chiang hle bok conservation and consolidation tactics noya hian firfiak te chu Jammu and Kashmir an ron lu tu ru a masea tir lama chuan an che chang lawa an ngoya tual chung mi tenen an in nela anom hawa Pakistan a ho tu te hne na tanga thupe kan nga ma in thupe kan don ma in poi khoina an kalpui thei ma zong thupek nga kin an chambang thin ni in official te chuan an soibok Jammu and Kashmir a hian security agency te chuan firfiak lut te conservation and consolidation tactic an man an mu chua hnuwa hai ala ta an oma ma se ground intelligence a om lo wangin operation atik hotlai atimuang hle ni in an soi official pakhat chuan firfiak te hian security agency te ti boinan internet a signature an hnut chia hei wang hian technical intelligence hian chu tiang chuan ra chhuwa lo ti an soibok hei hi firfiak te thil ti dana in thlak dang lamna lian tak om ziati lan na ani thu soin official te chuan ram dang mercenaries ten an thil tum thalo an ti lo nan ven himna sang jok na yangai ni in an soibok April ni somni paruka soporeya in machon ram dang mi firfiak in rol te chu India rama thlasom pare chung jatan in thupa evidence a chuan Kashmir rampu ma firfiak pol te ne na anin zom na le ral thuam thatak tak an man dan te po tar lan ani Pakistan ina an op Kashmir a
rawal ko tami firfiak panni chu April ni somni paruk khan tha an nia Pakistan firfiak lo tak Usman Langda chu zu ni som pakwa a Hadipora a inka na thibok Human Intelligence Tlak niam le firfiak ten ultraset phone ang chi encrypted communication tools an manawangin an mani zon chu a harsa hle security agency te chuan he lo in thupi dolet turin ven himna sang jok le mi pui fim khur turin an ngen bok ven himna sang jok kalpuya ngai thu le mi pui te po fim khur turin an ngen bok firfiak te theina chu atlan yam mai thaya ma se anthil tum chu a lo reng ni in police senior chuan a soi official te chuan thalai radicalize le recruit na ta na encrypt messaging application man te be pui thlak na tu ruam man na siam wanga har sat na chu atar langa hetianga thlen lo nan le ram ri khwa ven him nan abik takin thalai zinga hel lam ne na in biak po na rin hel omte in be pop nearin helte en fia konga film khura poi moni na soibok Ukraine lam han buang vele ila Ukraine Kharkiv Russia Beihna awangin civil mi panga an thileta amma a be pui thlak na hmura emergency service te an thlen nuwa missile dang manga ka non le ani budi khwa a be pui thlak voi ni na chuan police officer le emergency rescue official pakhatan thi Ukraine Interior Minister Ihor Klimenko chuan Russian emergency service te chu civil mi te chan chuan ni lai na be awangin voi ni a Beihna hian an thi tia soi Regional Governor Lesina Hubov chuan voi ni Beihna hian mi somni pani an hliam ni na soya an zinga hian rel kong na thok mi panga an tel Russia chu tumreng wanga voi ni lai he mun baya hian a pu bok Kherson Simlambiala Governor Alexander Prokudin chuan Russia Beihna awangin mi pathum an thi tia soi boka meichhia pani kumsom sari pani mi kumsom nga mi le mi pa kumsom li pakhat mi te an ni Prokudin chuan Russia Sipai te chuan ni leng in Ukraine mi te chen na an kap ni na soi Donetsk Governor Vadim Filaskin chuan rocket launcher tamtak manga bei an to thu a soi boka hei wang hian apartment building chhong engemaw zat a chhia cha chief fear atanga Ukraine chaklam kalna chulai hmun chu bei ani a Ukraine khopui dang an bei theina turin helai kong hi an bei hmasa ni in soya oma Russia Sipai te hian kong an sial na ni in an ngai chumi atan chuan helai hmun hi an bei ani Russia Beihna a man tam ber guided bomb mangin Kurakhov khopui bula po mi pakhat thi helai KM sangkhat amela zong amel zaruk zeta thui front line a hian Indona na sa taka thleng me kani Kumar khopui bula chimlam kho pakhata bom pani atla mi pani an thi building som le dor pakhata chiani in report omboka Rotif biala oil depot in rin ni zinga Ukraine drone manga ka ani nuwa kang mei chuak chu thel mi ani to a Russia chimlam Governor Vasily Gulebov chuan hemi chungchang hi soin Tasimlianski district a kang meya chuak boka oil depot wangin kang meya chuaka square mile zanni square feet sang ni za somnga a khua darka ruk zeta kang tian soi rap thlak takani atop nan drama chungchang bokhan soila awan nei dan kha pui takani Donald Trump kha silai muin second khat chung leka abek ding lam aron ver ma lo chet son zewa wang khan thi na ata a him mani kha sniper te hi an zirtir thin dan tlang puya chuan thluak stem chungchang thluak stem chung lam cerebral cortex a ka lu tumin an in zirtir thina chutiang che chuan kruk po khan headshot ngeya Trump chu tha tum ti na ni Trump ka na hi Trump din na atanga yat zale somthum velania 2 point chu tianga hla atanga an target a chuan target pakhata 223 option da in an kap thaya 223 optic da in an kap thaya shot siam har sa takan nilawa sniper tan chuan ka nuam tok vel anga ngayani Trama lu kha silai ka lai khana ding lama thlezewa kha wang khan silai muron wing phei chuan a beng chung lama ron thoi phaya a bek ding lama silai mu alu lo na kha inches khat po atling manglovani heti lai hian federal agent hlui than khat chuan crook san silaya me pu nuwa drama stage atanga hruai chhuwa tuma an boi pui lai khan hun har sa takani sutar kha engjat nge hriat ani lova stage atanga kara an lu tir ma khan tram kha an hlia khu tlat tur ania
aron hlia tu secret agent kar atanga aron dak chuak po kha tram po hian a ti lo top tur ani ti in secret service agent chol do chuan a soi FBI Director Hlui Chris Sui kar chuan President Hlui nun na lak tumna chu khil shot ang mayani ati second su tarom ta se drama ka hlum theina hun rem chang tam taka nge yang chu wangin kha thil thlen laya an chet dan khan Secret Service protocol dan zong a bo chia General Executive Protection an bo chia ni ati Secret Service thil tumber chu hetiang thil thleng tur ve na nia chuta chuan lo ron thlenga tanga chhuah tir turin pumpel tir theina turin ma an lak rang taka ma an lak anga yani ati khovel thil thleng thar puan tur tam tak omkara khati chin khani phot mai sela video tat leya Indona thu thar te khovel thil thleng thar berber kan ngai chang le vek don nia